Miet ngai ko play pi paro gini ka Bible study ke kerteng ke jong Jisu but ini apai kendiat shaka shiti ke jong Jakob kalong ke besan ko ban lumen siam pi ko we ke bentar ke ketin ke jong play ke ba lalong ke jikul kui ke jim jong ka por ke ba nang study gini ke jong play ngait makalong ke jingเป็นทำไมบ่ได้ก็จึงอิมก็จึงนี่บางทีปุลีก็เนี่ยจึงจานก็ที่ก็จงเปลยเจคับก็ลองภาษาก็ชิที่ก็จงเจคับก็ลองภาษานักปุลีที่ก็บางก็ลองก็ที่ก็จงเปลยก็ลองก็ภาษา Hallelujah Thank you Lord Jesus ที่ช่วยก็บางอย่างนักปุลีนี่ก็บรรดาก็ที่จงเปลยเนี่ยด้วยกันรักมาสู้อิเมก็ป้าก็เนี่ยจันเมียAga kerteng ke jong Jisu aga ketin jom eko pa ke belum jengem ke belum mensiam dan dua eko kendrak do belai jom mensiam ko jom play khmat ke bagin jam mensiam jungi ke skor ke bagin jam mensiam ke eko pa ke bagin belai ngin shap phang ke ketin jom eko kendrak bagin laban pentreka bro ka ke jengem jungi ke baman lagi ski ko pa dua ke kui ni ke ketin belai bagi khon jom eko pa yo sno ni ke janmen na ke buram ke jom ngi ai ngo ime Amen. Kalau besar berkat kebakat lain, kau punya pelang dengan ketim ke jom boleh siapa. Kalau besar Jakob kalau kebakat lain, ke Bible kau ni don nuru ubasyak shitom, lalu ubah kendu Jingeh Hapdeng jom pi tu unduai siapa. Jadi dia dekat kebah dengan ketim pareng kau dengan pulih dengan ketim pareng dia ni dekat dengan ketim ke jom boleh. Jadi dia dekat dengan ketim ke jom boleh. Berkemau pun ke jengem jong asimet mengenai kalau jengem kui ke jengem jong piru ke janmir ke shiti ke jong Jakob kalau besar sekarang hai ke jengkli ke bau Jakob ubu ke dekat ke bakalai om is anyone among you suffering let him pray siapa nak kau mengkeretang ini ke bentah ini ke janmir siapa dan nuru ubasyak shitom Hapdeng jong pi tu unduai ke ketin ke jong blai ke om pina Apakah Bible kekeren Jepang ke jing syak shitom hang ne kan mau ha apakah kekeren Jepang ke jing syak shitom ke kekeren Jepang ke jingeh ke pikenduk ke jingem ke challenges ke trouble ke pikenduk ke jingem kam dege ke jing pang jing crown namar ha dekat ke bebut wang ba don nuru uba pang Hapdeng jong pi tu unda khat ye kita kan basang pi ne so suffering and sickness is two different things amen Wat lagi haga jing sutuk jingi babon bahawa ngi berkat ega jing ega dekat ketin pareng suffering kadon ru haga jing mut haga jing pangte are you suffering from sickness we say mo ina dengan kwa pun sutuk ini ega jing per baga Bible ka omba ladangi kendu jing haga jingem baladangi mat ke jing dan ega no ga challenge haga jingem jingi ka ketin ga jongle ka hikai ni bangi dei bandu ai amen Amen. Kamu ke Bible kam omi ni bagi di ban plak doa ya no siapa. Kamu bona ke jingin Kristen jingi ke ke bangi ngiju depend bah na dengan ngakwa nong bangi ju shania bah haga jing doa ju kiwe but ngakwa nong ipi bangin ni masung tu baklai ke ni bah ke jingin jingi kum ki kun ki jong blai gidan kam ni ke jing doa ju ki brio jong blai gidan kam ni ke jing keduk jo ke jing doa jo ki wei pat ki bakrishan ni ke jingin jingi re habangi keduk jingi ke jingem ke ketin ke jong blai ke omba ngi hap bantuai amen we have to pray on our own amen come on you cannot completely just depend on somebody else to do the praying for you amen you have to learn to get on your knees amen you have to learn to get on your knees you have to learn to seek God on your own you have to learn to pray you have to learn to ask God what you need in your life hallelujah namar barbo ha ke jingem jingi bali nga puli gini gini khat namar rabi puli ke shithi ke jong Jakob nadu kan long ka baning kong ane puli ki khindian ke khat ka ba al snapa hadu ke khat ka ba saw namar bo Jakob ukran bun ki ke ha ka bede be ke jing tenju ki jinge ka bangi ma ha ka jingem jingi snapa ngam tip ke e ka ba na khmat jong pi ngam tip ke ba sham ha ka jingem ke ba pi mat ha ka jingem jong pi kala balong something ka balong support jong pi what is
internally that is you're having a challenge in your life, ka jingeh haga hapo ka jingim jompi, let's say ki dipin kian ke balong shabar haga jingim jompi, te pun ki long ki jingeh ki challenge ki bangi kedu haga jingim kalong intrinsic at the same time kalong shabar mo. Kira dipin kian ke bangi kedu na shabar haga jingim ki jingeh ki wan na shabar ki don pat hapo ka jingim la jong hapo la dihi iron sibun ki jingeh ka bangi mana ka jingim shabar. Wong tu pinyo ya ka jing kemen sudah ku para banget jonga haba pihak haki jing tenju babon judge apa wong pa wong gini ko bagi so tanat ba wong tu pinyo ya ka jing kemen sudah ku para banget jonga haba pihak haki jing tenju babon judge haba pitip bakata ka ba priang ya ka jing ye jongpi ka penlong ya ka jing ye sha ka tin ka jong blai kong amen. Amen. Tu sama pelilo ini mentabaro. Hendak ni kijing sya tu ai kan yo ialah kijing trai berjanai, bapin yo long ki berjanai, bat ki bateli biang sabah ki banduna hake eru sabah. Dehaman kapor na jong ipi man abaka Bible ka keren chpang ka kitin janai kamut bapinum baklasyo. Kakitin janai ka bamut nalapnong ni. Kamut gani ka jinglong pura na ni ka jinglong ramba haga jingim jong pimo. Amen. Di man ka por ni kren siya mga katin janay kabamot, you are mature, you are maturing, you are developing, you are growing. Amen. Kamot ba pinumbaklasyo aga jingim. Amen. Ti Jacob uang ba, lalapi kendo ki jingim aga jingim o uang nyoy aga jingkamen na margaron ka way ka jinglong, ka way ka kanta ka ba develop aga jingim jupi kada ka jingim siya. Pingi maka fast world mo, niya maka percaya ka ba ni kwalut baro wood mo fast food. Nagkakaroon ka fast food and restaurants because why? Na maraphiling restaurant you have to give time. If you in a fast food, you want fast food. Amen. Ki kwa kuno ka ba mo ka ba pi order, yung kwa no ka ba mental. Niya maka tagapatay benriu, but we are people of the now. I want it now, everything now. Tiki don ki kaya ka jingim jingi sabha. Habang ikendo jingeh aga jingem jingi ki don ki ba ublay ujubat ka jingem jingi na kwa banong ipiba haga por haga ayom ga jagu ba ki don ki benta ka jingem jingi ka ba ublay ujubat ka jingduai ka jagu haga jingem jingi ka wena ka jinglong ka ba develop haga jingem ga jingi ka de ka bangila nang banyai sha ka mensim jagu jingai sha slam ka por ka jong blay ka develop haga jingem jingi. Amen. Amen. Semua makira na kiduay mo pipisyon kay kapapipan. Pinamdan kita ka jingay sasya ka jingem kanong develop ka jinglong magsiyam ka jingem jobi. See, I'll show you this. Saba, sa pulipi yung mga basan na manakwapan panipi way brio jong blay ka Bible. Saba, tiwang basla ba gini, wang ki jingten jo babonjat, haba pitip bagata ka ba priang ya ka jingye jongpi ka penlong ya ka jingye sya. Saba, ti haba ki jingye ki wan barabor ka peni where your faith is. Amen. Amen. Ka peni hey ka jingye jongpi ka don. Whenever your faith is tested, skaba, tika na haba ki jingye ki wan ban test ke jingye jompi skaba hadukan no ba phiru ke tika dono jompi ba phinyai ne aga ta ka ba blei khot epi ba phinyai ne aga ta ka ba blei uthmui ke jingye mu jompi ba phinyai ne aki ka ba blei na krene ke jingye mu jompi. Amen. You will not rush yourself. Amen. Skaba handai ke ni ke jingye sha to ai ba kan yo long pen ka omno kan yo ialah ke jingtrai ba janai Ang baro ang banyo ay gajing tray bajanay. Sama gajing tray bajanay ka ba? God in the midst of you facing challenges in life, sa bababi kendo jingye ay gajing amjupi, kaway ka ba develop ay gajing amjupi gadi ka perseverance attitude. Amen. Kakitin perseverance yung sa kamot kumniya. Sama kakitin patience o kakitin parang day. Kapamut pinki siya kaman ni siya kadiyan, you are constant in one place. You are not shaken. Amen. Naman habang kiwan ki jingye ay ka jingem jingi samba, kaway ni ka baka jule barbo ka jingye ka tesi ka jingye jingi, ay ka juga poro ka persyang bang penki ingi nakataka bang idante sunan. Nakabangi ngek mencuang ngong, ani wan jingye ka try, let me change a little bit.
to fit into that situation in my life. Siapa? Kata dia kawai ke bagi kedua haga jingem. But the Bible ko gumni siapa? Ngan pulir dia kini baru kawai. Andre kini ke jingem sya tu ai kan yo laga jing tray berjanai, bapin yo long ki berjanai, but ki batili biang ki bamduna haga ek eru ke pemon ai bahap kedeng kata ke jing kendu jingem juga jingem jompi. Hold on to your faith. Yang ne haga be in a constant place. Wanum sya kenting na kawai ke jakas siapa? Wanam sya kenting na ka jingem jompi na marba ka jingem kawan hari mapilong iyay ni in same place. Amen. Patience means being in the same place. Perseverance. Amen. To kalong basan ni biang na kwa ba pinbat ina ka thought ka jingem jompi kalong basan sa mga puli ba gani. Daru no ba sya stoma preng jompi to un duais naba ngan puli hinar ka khot ka bakhan reu to ya plano parlok hi ya ke jing palat ba to ya duai na ka banta parlok hi ba un do penthia ya phi ke jing kerpat minol ubah kala shibun ka khot ka bakhan nyong ka phin pe benya ba nga sapa u Elias ulalong briu ubaya de jing long kungi Tiu la duai de ke jing duai bakanom hap slap te kam shim la hap slap aga daga kendo lais nem riu banai ngap bai gani beleng ko ban pani phi gani ni ke janmet ngap ba na ai ki lightly ki ush ngalap rong ba na i ki tien jong ble ki la banong parat na kini ke bang keren bang ai phi re lightly ki ke ko ban pani phi na ke tien ke jong ble ka ba u Elijah Hapdeng jong kan nem sniu ke Jingeh ka ba udon ha ke Jingem jong dan lightly ki jinglong ha ke Jingem jong ka ba u develop in 3 years and a half ha ba ke Jingeh ka don siapa sebenarnya ma phi ba ka don kan nem sniu deh Lais nem siteng but dan slap dan unjer ka Bible ka mo kani ke jingja ka Bible kam dei ki ke ba thamai pi renga ko ban pen i ke jingem ko jong Elijah snap ha ki dan lang baro artli ki jinglong ha ke jingem jong ni ubrio jong ble karo ke jinglong ka ba uyang ne ha ke jing duai karo ke jinglong ka ba kawan ka por ha ke jingem jong u ka ba u khlem u pet krat na ke jing ka ba wan ke jingem jong u sama Uriu ubriu jong blay uba khat ya ka ding mawan her na beneng uriu ubriu rupa ha ka jinge aba kawan ha ka jingem jong he ran away from that trouble. I'm going to show you that from the Bible today. Amen. Amen. The siapa bah Hapdeng ki jinge jong ka jingem ka wai na ka jinglong ka baju ki briu ki jumat internally ka de gani ka jing terkhong ka jinglong man siap Kasi terkong ka ba kinjaman siyam kada ka way na kada ka jinglong ka ba ki briu ki man ha ka jingem ha ba ki kendo jingem lama na may kini ka way ba ikanum iyo briu pinyare larangin no mentini ka jingem jinget jingi larangin kendo jingem ha ka jingem larangin no mentini ka jinglong jinget jingi ka way na ka ba niya le ka jingem jong briu ka day upja support there is kapja ka doon Kamdan ke jingir hem yo blai ke karena jing terkhong ka bakan jaban siam skapa ke ni ngan puli ke ni wong ni u Elias long briu ba ya dei jinglong kum ni abang ya dei jinglong kum ni ka mo u Jakob wong siapa wala u Elijah u Elias u long briu jong blai ni isi klemat u duai ba ka ding ka hap na bneng u ju briu jong blai ha ka shiklemat ha ba ka wan ke jing e u kra hari u de pat u briu u ba duai sho blai ha ka jing em jong amen ula duai de ke jing duai ba ka na hap slap tinggal atit de kata ti ula duai pat ba ka bneng kala ayo slap ti ka daga khendau kala penmi no yo so jongka to ini le cek desmen ke berem ini pe kendiat ya ke jing ko jong Elijah siapa ngapuri na step na ka study ini ke jingjana ke Bible ngapuri biang ko mga stanat ban puli aga jing shisha ko aban ye kran ki bon ke nga snow ga donot jonga ba ngano kamban ai pi gini ga lightly ki sembo berkat gini ga jannet baba pinli nang ni nga kwa nang bar ki ra gini ki lightly ki application ng jing go jong Elijah haga jing te pi ga bangi ina ga Bible kan ya rat ga jing te pi ba Hapdeng jong ga jing ka men siem jong pi kanong terkam
Amen. You will protect your life from your heart to be in drought. Ini kalau kita terkong kebagian zaman siam sama. In pait lang siya banikong kisiam kalau kebakat nyo sama. Puli ini Jingeh baru kawai dengan sini siapa nga. Banikong kisiam kalau kebakat nyo ngan puli kumagalong nagaktian jong blay siya pang kajingim jong Elijah siapa. Tinggal jong blay kong ni. Tiu Elijah unong Tishbi, ulalong uway na kinong Gilead, ulaong hau ahab, kat baim utray ublay ki Israel, hakmat jong ubanga ngayeng, kanong don jer, leneslap, hakini kisnem, sabha? Banikong kisiem kalong ubakat nyo. Henraitan kat bakum gaktian jonga, sabha? Dukot gabaan? Bak gaktian utray galawan hau kadaong, tumi mamenang ni, bat let chapang ni bat buri ialadi hajan ka wa keret ka balong ka hakmat ka Jordan dekat ka basaw bat mendi nagadagawa bat na hukum ni kitan apan basay mayanta kum taw lalek bat ulalek kat kum ba ka ktian utray sa may gaway Hapdeng ka ba ublay sa ba ngi nagaktian ka jong blay ba ublay lalaw kwa banlay haga pertay haga testament ka barim uya terang kat ki prophet ke jong ukin thot lopa amen nama kinang thot lopa ki God's person amen kay ka maki kinang thot lopa sa ba ublay open scam ya kata jing kran jong ki daga ba ublay ule ek ka maki kran ki brio jong blay amen baladaw nunu brio jong blay uba ong ilagi mo rio prophet jong blay haga testament ka barim baladaw taga ba ukran la kamur long kumbaktian jong blay ka ong kumbakalawan kaktian jong try hu ka Bible ka ong balanang lala bishari ki bakidain em kita kinang ito lupa ki bajanay amen ki baday tingi iba ka way na ka daw na pipuli niya ay kaktian ka jong blay ublay balay upanon kam yung Elijah sabha ban kren ye kanika ktina us ima ha banong bakandon kan nemsniu banong ha uslap ha lais nem shiteng kadaw banong makikon Israel kibabun nakikon Israel kila pai no siya kajing mani blay tao kila zangban sakri ban madi ublay bar sabha kila ino ublay uba im jongki. Do you know I see this? And all the people we got taught I'll give you. Habagadang ka jing terkong ka ba kinjaman siya mga jingim jong nuno brio ka ba buot ng ta kada ka jing pai diyan na ube. Amen? Ano may peace ka pa? Lalagadang ka jing terkong ka ba kinjaman siya haka jingim jong nuno brio ka ba buot ng ta kada ka jing pai diyan na ube. Badagana haka jingim jong ajong piro siya pa ngini ni gawai kidan ki ke haka jingim jing ka bang yai den ti ka bang iman haka jingim kidan ki ke ka bang haban husyar ni ladi in ban sha baka dodot jong is ka ba kan terkong Hapdeng ke Jingeh ka bang ikendu hada ka ban yai rehem nang bang inom pai dia no blay amen hallelujah. Naman ako mo bang ina na patay ka ba ki brio gini kisni ako mo ki babon ba ki pai dia no blay let's say na yo ie nam krenta ni gisi one day say snapa gini go way snapa nakalaga mo mo ta kisni garon kat ka jong blay mo step na song man money you try snapa I could be busy I got come to gajing shakri blay and ka donut ka bang ni krem ka bang pillion simmer blay I could miss that. Amen. Kajin kot jong blay kajin jong aja pisang bang ada ubriu jong blay ada kajin kot kabaning kong tam jong blay kajin jong a kada ngawana kot jong kum kuan de kum sakri jong amen nganapan busy ada kam jong kajin sakri kum ubriu jong blay and I miss the time of fellowshipping with my father and I miss the time that I should worship him and that in turn what it does is it makes your heart cold. Kalau pun berjalan ke dok jom pi. Amen. Hallelujah church. Ngapa? Naman ako nang ipis ngapa? Usabi ubang iya ke jingim jong Elijah de. Ngai kini gawe. But one man who is on fire for God.
in his life, he can bring the revival of God in the midst of his people. One man. Amen. One person. Hallelujah. Amen. When I'm a pee, clan like a ding jong blay, a jingem jong pee, ki wayru can clan, can down the porba, can down cake egg of blay on pentrail maga jingem jong pee, ki way can man, a ding jong blay, and maga jingem jong pee. Amen. Hari kita kan lenti pat, siapa? Kan lenti ke jong Elijah, siapa ke dia ni? Kita bon ki kon Israel, kita pai dia na ublay, kita syakri ba kita mana you ublay bal, but ya ublay Asherah. Pina puli ba kaktian jong ublay, siapa? Ba kaktian jong ublay kau ba ublay, agak dodo jongu, agak kadang ke jing snosi, agak juga pora pipek ma agak testament ke berim, ublay we see si kadaya agak jing mana ublay tau. Now ublay kuat bagi we ki blay ki shem ni ke jaka jong ublay. Haga jingem ni ki kon jong u. Amen. Do you know in the New Testament there are many idols in our life? Ki blay tau haga jingem. Ke jing syakri jong pi ublay galak belong ke jing mani blay tau. Kat memang kata. Your service to God can be an idol. Amen. I'm telling you, this is something that it'll make you think a little bit. See, I can do just so that the name of the ministry can just be out front, and my relationship with God is dry. Understand what I'm saying? Amen. Siapa balik kong isiam nong bakat nyong pulih. Kabaning kong tang ka ba Elijah ulit ni sama nga ko api batang ini ba Elijah ulong conscious ban snap ye ka surga jong blay to make moves in his life. Amen. Elijah that he mo blay ong yo ban che keret kare ko mo jongu hadin mo to ka wa keret kala rangan no blay ong yan na ni jo let's go we can take on the posarafat. So he was conscious of hearing the voice of God in his life. Amen. But any getting away ke jingem jong ajong pi ba Hapdeng ke Jingeh snap ba getting away Elijah ru snap ba uri mo briu jong blay ba kren ba rise nam shiten kan don shu jera ne snap kan neps niu kan getting terkum ka ba kraw ni uri ju briu jong blay ru ba ma lang kita ke ju ke Jingeh ni na. Hari kepreng juga tadi jeng jeng upat kebetulan tu nak tahu mereka ni. Bahawa Elijah ulang conscious ban snap ke surga jeng blay. Hallelujah. He was sensitive to hear what God has to say about my life. What do I need to do? Amen. Ba udan haga jaka boleh wondan. Haga jengim jengi habangi kendo jengnya sama haga ni gawai. When you are facing so many challenges, so many kadang shibun ki jingeh shamar ke jingeh ba pindo kani go away. Learn to listen to the voice of the Holy Spirit within you. Amen. Amen. What do ki nag ba pi ki ba bon ba ki brio ki messe ke jing trai ke jong blay ki ba bon ba ki brio ki messe ka ayong jong jing trai ke jong blay ke jingem jo ki ka daw ka lang ba mar ka dam ke jingeh shabar and kim pen le jing mot pa ka sur ke jong man sim ko. What is the Spirit saying you to do? Amen. Ke mo mun sim ko you kan le pi ke ya pi. Amen. What is he asking you to do? Let's say mo sim ko jong le wa pi ya ine. Ya ini akaban syakri. Ya ini akaban ne atu. Ya ini akaban ne. Ya ini aku tu kam betre. Ya ini aku tu jingeh. Ya ini aku tu you know. Amen. Skap ke surga jong bleke. Amen. See, you can get opinions from people and your life doesn't change. You can get the voice of the Spirit of God and your life can change. Which one do you want? Amen. Because kung orang makibriyo, kibuan man ay opinion niya. And their opinions will not change your life. Your opinions will not do anything in your life. But the voice from God will change you and bring some changes in your life. Amen.
Amen. This is important, church. Mari em hak pateng ben rio ka ba ngi sa kenting hak jing batay jang kiway. We love to get suggestions in our life. And sometimes given the suggestion hak jing em jingi suggestion and opinions. Ngira em tan na kata hak jing em jingi hadu ngira pen now we have shut down the voice of the Spirit of God on the inside of us, and we're more concerned about the opinions of men in our life. Hallelujah. Amen. Don't be moved by the opinions of men. Hallelujah. Kinan kibril ki on ay pitip al tel de sabang anay pi ko way ingi ki baron naging secret blay ingi pi ki baron don ki baron ya nanti baru try sab hay kani ko way on pi kibril bara bor kin on pi papinom la ban le ngata ko blay on pi. Oh, do you really think God told you to do this? Oh, beliau ang sa ipi pinle gani pinumla ban le kata. Ki brio kin long ki brio. Na bahaga jingem jingi ka barang ba ngala kya sadang na bon ma ki brio kin krani e ba dei ka kam jong blai e ka ban penyar ka kam jong blai ban penyar ka jing ya gospel penyar oh mla ki e ki the first thing you hear from their mouth is hindrances, catching air. They will pour water, cold water on your head, on your life. Elijah, Hapdeng kanem sniyo, catching air sound on you. He listened to the voice of God. Amen. Amen. And that voice of God sustained him. Ketika surga jong blai ka ba mauupan ko mo ka Hapdeng kadem sniyo ba ka Jingeh ukram ki ka Jingeh. So na may gani haka Jingeh jong pi siapa? Haba ki Jingeh ki wan haka Jingeh jong pi sngap kay gibungon siya mo ko tumlay ukram na ki. Amen. Wanom siya kenting ko kubi jong blay. Wanom siya kenting lagi jingong jong kiway, wanom siya kenting ru da kay gibap hima haka Jingeh sngap kendiang kay gibungon siya mo ko jong blay uang ipi na marala kira bandan Hapdeng ka Jingeh day. And to the other side, there is your victory. Amen. To the other side is an answer for your question. Hallelujah. Amen. Kau berperak orang ketino try, tigalawan hau, orang biang orang ketino try, kalawan hau. So that nak mau Elijah orang ketino try, kalawan hau. The word of the Lord came unto him. Amen. Uka ketino try, mensia buko jomblay ukraningi para bor. Amen. Amen. Ukraningi man lagi sngi, ukraningi man lagi kelma. Hindi mo jet special ban ukraningi yang nuno sngi. Amen. He speaks to us every day. Hinyagali ukraningi, he shang ukraningi, he answeram sheneng ukraningi. Mensia buko broadcast whatever he wants to say to you. He's coming. He wants to broadcast things in your spirit. Amen. Hanya ke syanga pripat bantiunen man siap dengan surga jong musim buku jong blai. Amen. Kajing terkong kebaran syabar kemudian efek yang kemudian jong pi. Kajing terkong kebaran syabar jong jing jong Elijah kaklam efek yang jing jong namar he listen to the voice of the Spirit of God. Kalau pejak kajing long siap sabar. Amen. Tika ketino try kalawan haru gadong to yenjoy kilecha sarafet kabadeka yaga Sidon but shong hanta Sidon kanike presently taya ba Sidon kanong po Lebanon siapa. It's in Lebanon now. It's siapa. Kaktin jong blay ko ang ba ulapan ko mo ini ngala hukum yaga riu kante kabahanta ban besaya ni terus apa. Tongan puliwud wad ikani mo. Kum tahu yang ula lecce serafat tiha baula polis aga khadap kashnong hakmi kani kun thei kala don hangta ka balung dim pro ti anda ula khot dia ka ula ong kerpa dia patu wan lam yang akan dia ko ong haka kuri batngan yo di dena ma bapi snap ka surga jong blai kan don ga je pendap ka jong blai ka jing jong pi amen. You'll never lack in your life. Amen. Ublay unyalam dia pi shaka ek balong ka jing kui ka jing jong pi samba. You'll never lack in your life. Ang balong pi ang pinam duna ka jing jong pi.
Hallelujah. Ublay utip hangno banyalam yepi, but shano banyalam yepi, man punkendo yekibrio balanga jengkui gajim jopi. Just listen to his voice. Let me share you one testimony. I know this is very common and I believe Pastor Nathaniel experienced this. Belisha experienced it. They say people comes on blade experience it. Nadam ki po haga jingam jonga, but ublay usu ong haga download jonga. Listen to me. I'm not trying to listen to my heart, okay, in this. Ublay ong haga download jonga kile haga taga yen nama they have some money to give you. Just like that. Just like that. Negan she said, "La bon said, just go in that house because they want to give you some money for ministry, for my life." Amen, amen, amen. We don't have no fixed salary, but glory to God. We don't get our pays at the end of the month, but glory to God. God takes care of our lives. Amen. Amen. Nga ating lupa ng kibiri yung sawan mo siya ng kami pi. Oh, ng kami pi ng tagay nga naman naging duway ng kibiri yung bling ilik ka mindset malong gajing kui gajing ki. We don't hang money in our mind. Tama ka ubliwang God just tell you they'll give you money today. You just go. God is direct. I like it. Hallelujah. Amen. Ublay umpenlong pinjaman sim lagi kay uang baik ke just go and collect the money. Glory to God. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. Skaba. Nata, niya tip begini ke jingja. Nga kerpa dia patu wan lam yang akan diat ko naga kuri bangan yodi. Dia bagan dang lek ban wan lam ya ka ula kot ya ka ula ongru. Nga kerpa dia patu wan lam kupu yang akan diat naga keti jong pa. Dia kala ong kerba emu try ublay jong me. Ngam don wei kupu hundai tang shikam upurau haka shanga bakan diat ko umpenyang ha uklong barakmi nga shukar artli ki ding pro bangan yo let che yeng bat shet ya kaya la dia bari ki kun jonga bangan bam ya ka bangan yap no sak mai gani goy hato ublay tip bangan ni gari kan te kan setengah tu ka bam ya ublay tip bali par ublay upai gani ga yo wilaja ha ka yeng jong jong ni ga brio de kan te berkat mai gani kwa bi berkat gani goy kani ka brio kani ka riu kan thei ka basotan at kani kani ka riu kan thei ubli upha eka namar ubli utip ba kani ka riu kan thei dai shall act in faith eka ba ni brio jong brio kran ka amen amen ba uni ba kani ka riu kan thei sa bhangan puli ko bakalong kani ka riu kan thei ba wilaja wa kum ni sa ba wilaja wa mo wang ni wan la anga ngala juang bar ba ngan yo le che yeng bat shat ya la dia ba de ka khon jonga ba ngan bam ba ngan yap no ti ulai ja lo ka wat shat tieng to le ba le kum ba phala on hen ai to kre shwa ya nga iwe pu baret ba ngan lam ni ta shanga ba din ka ta sa kre ya la di ba yu khon jong pas ka ba ba khat sa when you don't sow in fear something God will do in your life what do I de ka ba shat tieng kani ka brio karena Hapdeng kan sniu kau ngaran stang shikam uwe upuro bat ngaran ka umpenyang tang kendiat hau kolong ngamdan Yesu hendai ong no uilaja ong what set tieng she sowed in faith in obedience to that word amen ublay ro aga chingim jopia bat hindo jingya sapa he will bring people in your life like that. Baba kiru Hapdeng Jingeh they'll be willing to give to you by faith. Amen. Bag makiru kin man umbar Bible kong bonsi ado license shiteng ka khranduna tu purau khranduna kam kutuko uprian all those months kitu kisni khranduna ka bama ka yang jone ri kunte. Amen. It's going to be like that in your life also. Sengap pai pi wong ni sengap pa. Nabakum ni ong utrai ublay ki Israel upuro hakataga sham unom lut lemni ko ompnian hau tau klong kanom du tanam daga taga sni bo utrai on pasla haga kendo kataga lek bagale katum gajing ong ulai jama ka ba mau bagaying jung u kilaya bang bon sni sengap pa. Hallelujah. Itip ki kamba na puli to nakwa kon pni pi ka baar ka bo ulai ja ule. Kabini kau mulai jauh dari no, usap ika surga jauh musim buku jauh mulai. Kau baar agak jingim jung usap bah.
Kaya gani. Nah, puli nong bakat pra. Dia din pun sni kaktian utrai kalawan ha Elijah haga snem kabalai sabha kabong kile pen ile di ha Ahab anda kum tati ngan sa pasla haga kendau sabha korba. Baru Elijah ula lek pen ile di ha Ahab tiga nem sniu kala jur'e ha Samaria. Kaya kala jur'e kanem sniu. To. Anda ngapulir ka jerong pala kaniga jinja baro ka wei sabha. Bat ketingan puli pi kendiat naga dekat ka bakatnyo sabha. Dia nda Ahab ula yo iu Elijah sabha. U Ahab ula ong yu long mami unang penstom ki Israel dekat bakat pra. Uti ula itu ngangam shem penstom ni ki Israel sabha. Helai mami ken bat ka yingu kpa jong me ha ka ba phila lendet ki hukum utrai bat melale buat yakibal sabha. Dekat ka bakat kendai. Tinamar kata tu pa ya lumlang hangai ki Israel baroha ulum Karmel bat ikinang itu lupa ubal saus pa sanpo bat ikinang itu lupa ki Asherah saus pangut ki babam ja hakamit ke Jezebel siapa u Ahab usim Ahab u shangkurim bat ke Jezebel u kepada ke Jezebel u kli usim balen u kli jong jingle bertang baro. In fact, she was a daughter of a witchcraft. Not an ordinary witchcraft. Siapa? Unong le bertong uba krau uba pauna. Siapa? Toh. Dekat ke ba arpo. Kum tahu Ahab ula pa iki kun Israel baro bu ya lumlang iki na thulu pa ulum Karmel. Dina. Toh. Ngitip la jari wa ulum Karmel. Na ko kwa ki puli dekat ke balai po. Siapa? Ngapan to pinpoint certain scriptures ni sama. Tiu Elijah ula ong hau tahu pat ba baro. Tuan hajan jonga upat ba baro tu lawan hajan jongu ba ulashna ye ka duan utrai ye ka bala pentua siapa. The second thing that Elijah did siapa. Kabang ibon kike ni ka kuy ngapa. Elijah siapa. He rebuilt the altar of worship in his life. Amen. Say that again, rebuilding the altar of worship. Amen. Ula tayo pat ekay, yakaduan na jing mani. Isa na may kata. He heard the voice of God. Secondly, what? Utay yakaduan na jing mani. He said, let's get back to worshiping God. Hey, are you listening? Amen. Nakuha po yung perkat gani. Gani ko way. Balagaran ka nugunog ka jing tuwa, ka jingim ka bakinjaman siyam jong pi, kaban penbet ya kata ka jing tuwa, ka bakintay pat ya ka duwan, jong ka jing mani ya ka jingim na jong. How is your life of worship? Amen. Amen. Pitip na, kadi ka ba ublay upin kundu, ka jingim jong aman na step ka mga nang siyang mga pangkre, ka tiyan jong blay, na perkat ka tiyan ka jong blay, ang taray. But I'm not here just to prepare a message to feed your people, Lord. I am here because I love you and I want to spend my time with you. Amen. Just to love you, Jesus, in my life. And I'm sorry, Lord, if I have done hagajigim jungi sama. I tell you, we sometimes we're only preparing to feed other people. Hagajigim jungi briu jongle. We are only feeding, reading, and doing all the things to feed other people. We miss out bangin ya communicate, bangin worship you with all our hearts, just to open our hearts before Him. Amen. Amen. There are people who doesn't do any good to you. Doesn't do any good to you. If you only practice song for the sake of because I'll be singing the stage for others, no good to you. Why? Because what you do in the private with God that's what is going to happen in the public to you. Amen. Amen. Make sure you rebuild can.
Pitip nam Elijah ule no, iki khaar beli gitu ki mau. Hey, in your day pak mo iki keduan, nama kini keduan. It has been long. Come don't shoot ni keduan ban money you blay. Hila shoot money ki blay tau. Hila money ki blay ban. Ni kwa ipi kini sngi bang ni day pak iki bala tuan. Let's rebuild again. Worship. Amen. Hallelujah. Haga Jingeh jong Elijah. That was the second thing that I see. That he rebuilt again. That's why the fire of God came down. Kading ke jong blay kawan ban bambu itu ke jing kenya. Siapa yang pulir lagi ni? Bawa shnai keduan utrai ke bala ketua. Bawa Elijah bawa siap khaar tadi ki mau kat bakum ke jing ken ki khonu Jakob. Hau baga ktin utrai ke lawan ke ong Israel. Kan long ke kerteng jome. Na kita ki mau ti ulati keduan ha ke kerteng utrai ba ulati kharai saudong ya keduan siapa ke babut uliam no. Kat bangyam arbor new sembai siapa ba ulabu terteri ki ding bat ula ot tukrai uta masida ba ulabu yu halor kita ki ding ti ula ong tu pendap sau tu liki ki pipa da lani lanong water pot samba hadu khaar samba Hapdeng kan sneo upati na ko. Kasi terkong license ten non slap. Lalu ang bawis. But he was hagajingalam ko jong blay uli. He was sowing that water. Amen. Hagaduan. He was giving worship to God. Sama. Bible kong ni. But kata ko kala tuot sa nang igaduan, ba ula pendap iga karai ru da ko dekat ka balay kong rio, di hamar ka por aingo iga jing kenyala janmit u Elijah orang itu pa lawan hajan, ba ong atrai u blay jong Abraham jong Isaac ba jong Israel tu pentip hagan iga sngi, memerong blay ha Israel, ba mangangalong u syakri jong me, ba ngala blay ikini ke baro daga ktien jong me sabah. Lihat noi ke baro. They will share and pentua everything under the egg. Kajingalam ko jong play. God is saying, rebuild worship back to me. Taypat ikajing mani siya nga. Amen? And he did that. Amen. Kading kawan sabah. Dapat dapat balay penyog om ni. Snong yang nga atray to snong yang nga hang niyo pat ba unyo tip mami utray melang ublay ba mela penpai pa ya ga dono jong ki. Hallelujah. Amen. Because worship is all about your heart. Amen. Amen. They have to rebuild worship to God. Amen. Kadono jombi jom shimat dalong kumno. Ba preng gijing gijing terkong jom jingim. Hato gijing mani jom piyo blay isn't alive. Hato ka klang nam nagading jom blay. Anda kumta ka ding na utray ka lahat. Bat kala bamdu kita gijing ay ngutang. Balik kita giding, balik kita gimau, balik kita pay, balik kita kejet no, kita ka ka bahaya kita ka karai. Dia baru tahu pak baru layu kita demon lagi kemat, balik kita utrai, utar ulang ublay. Amen. Amen. Listen to this. When you rebuild the altar of worship in your life, you will become effective in other people's life. Are you listening, church? Amen. Hallelujah. Namar kiki baru ka wakhille shakiway kan tuot tika tika jigde ka makiram baru blessing. Whatever you experience in the private, you will take it in the public. Around your friend's life. Hallelujah. Amen. This is not a mystery. This is just pure principle from the Word of God. Amen. Skapa kababuot ka gini ka balay ka mga pan-AP sama. Bon kike hindi nga kwa berkat nga kwa manay pitang isumbo sa puli mapi gini lenong kad khot ka ba sau kuai pe bani kong kisiam long ba khat pra kad khot ka ba sau kuai kong ti Elijah ula ong ahab tu yang jot le bam le di namadon ka jing kerho slap sikade khot ba sau kuar kom ta u ahab ule kiu man bam bandi u Elijah ru ula le kiu shakli ulum Karmel saba baru nga ang bat ula dem yela di Hakando, baula bu yalaga khamat, Hapdeng ki siu jumu. Now listen. This is in fact a prayer, we call it a birthing position prayer. In fact, he was mostly is going to be like this, in a birthing position, on his knees, birthing position. Fetus, when you look at a fetus,
in a mother's womb, the first initial months day. Pinam ki fittest kilokum ni. Have you seen that? Huh? My wife, she's a nurse, she'll know this problem more than any one of us. Well, so that was a birthing position of prayer that Elijah was in. Amen. 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 So what did he do? Listen to the voice of the Spirit. He rebuilt the altar of worship and he prayed. Amen. Amen. But namal ba uduay kat na. Kapasong tarat baga di gani. Ngipet tam no. Jakob om no. Di wala duay. Ba no mahap slap la isnem shten. Di wala duay pa. Slap manawan. Amen. Amen. The in-between things. Bahay kini gawin. And puliro di kini. Bible ba ula ong halaw syakri to let kiyo. Kami siya panggaduriyaw. Dia ba ula li kiyo ba ula kami om dani ay uti ula ong to let pat hinyawsin. Dia kagaba hinyawsin ong hakmi dan ula o uba mi na hagaduriyaw. Uba red kat kaktiyo briyo uti ula ong to ki joy ong hawahap. Kre yala kakali. But to let hierno ba uslap on kang yeme. Pitip nung Elijah di way beriyo jong blay ka testament ka borem buon ba ki beriyo jong blay ki ba experience ki ka transportation jong munsia boko jong blay sa pa pikama mi u Philip ki kam ki apostle ba kumno munsia boko jong blay u transport u na gawin ka jaka pikama dari puli ka kam ki apostle nong bakra baga Bible kong ka ktiu try kalawan ha Lord jong Elijah ka ktiu try ha ka testament ka borem ka kran yo munsia boko. The hand of the Lord is speaking about the Holy Spirit. Amen. Rabbi Yosno, kaktiw try kalagang halor jong Elijah. Kaktiw try kalagang halor jong Ezekiel. Kaktiw try kalagang halor jong Isaiah. Kini baro kaktiw try, it's speaking of what? Of the Holy Spirit working. Amen. But siya bukod jong leo transport you. Tapi puli ka tungo bakat nyo ka prime ni puli terapin lape kani bautu u badaya u bawan wat u badan hab usim ahab u balari kita ki spangut kino ya thulo pa banom sya penyap da Jezebel na kwa panong kiwang no wang Elijah larawan banong ime bo ngalarang alek usim ahab banong bamemedan hangni u mensi putra unra ime sa wepan ngamtip chino memedan yang ayam mga the hand of the Lord was on his life. Amen. Transport him. But kakti nung linga kwa pinigin ni sama. Tiya sa tangkat tu kat ni ka beneng kala yong na markil o bakal air bakal hapulaw ba kalaba ti u aham usong kali bola lecture Jezreel sa kato sa funrio kakti u try ti kala dan ha Elijah bada ba ula panpo yala kasengkay ula pet sa shwa wahap hadu panda po si Jezreel sa pa kastet ka kali ni kastet ka brio na ha Terjawab kan nale dari balak baklaro nale ito. Kali Henry kaktiu terai kerana Lord Jogu, he ran under the anointing of God and he was transported. He went ahead. Shashwan banyagu simah. Amen. Amen. Laragabor jongkiya sampa. We experience with Elijah ke testament kepada kanutam mga mabili. Kita na mo Jesus experience ini yang kita ba umikra buat na kajaka ka bakibro kibot pan lentam laniban penyap ke jing imjugu. The Spirit of God removed him from that place supernaturally. Out he went. Amen. Terus ba rightly okay? From conscious ka sorry jong mun simbo ko jong blay ka ba worship, rebuild the life of worship in your life. Thirdly, ka prayer life. Amen. Kajing em juga jing duai kon biya jong blay wat sim sting kajing em la jong simet. Wat num sim sting kajing em juga jing duai. Amen. Pitip na baru sudah tanga pangilan ni ka prayer school kabangi penlong haga church ni penlong ni prayer school. Kawai ka ba blay utap ka jing em jong ka day. I know this. Inside of me I know that I have to not just pray myself but teach people to pray because that's one of the things that God put in my heart. Ngalango ting why people they don't have a desire to pray? I don't understand. Ngalango ba kung no ba ki brio ki
ki ong adwai personally, and when it comes to corporate prayer, that they don't show up. I don't quite, because if you do not show up in a corporate time of prayer, I think your individual life, there'll be some lack in your prayer life. Kadang ke jeng tray ke jong blay ke ba phala ba pi wan lang ha corporate prayer ban dwai ang pi. Kadang ke jeng tray jong blay, but ke ke ba pi dwai corporately ne kadang ke jeng ka uman sim jeng dwai ba tray ke jeng ju pi, but pi lay ha ka personal time of prayer, you gotta have an encounter with God, marvelous time in prayer. It's not going to be ordinary. Amen. Amen. Takadaw habang idon ni ke jeng dwai ka kwap noi pi ba shin kia. Amen. Naman habang kadon ke jeng dwai ne ke jeng im jeng pi, kat ba kanang dam ke jeng dwai ke jeng im jeng pi ne, pinom rangat ke jeng lomon sim. Amen. Kat ba don ke jeng dwai ke jeng mani, ba ke jeng peksha skor ke ktien jong blay, yo mon sim ko jong blay ha ke jeng im jeng pi, pinom rangat ke jeng lomon sim, pinom pai dia ke jeng im jeng pi. Amen. Amen. Ni dwai lang ni ke por in ai mo you blay.